Yang nama detetan kian suruh siapa bu asal pengoyan itu tentangane ke gitu nih. Iya di perang kalau ko tomao to bay terkete ini lo pulau benua di 8865 kabe malah utulung kata palili sa alam itu masar alok na nayoto na naiduka oto lalendo. Inang lasitin nama bating, inang latin nama Mario, umbating lasiarana, marintin lasi suruamo, angka kita tumanda, nariakan non inden, esuman di sandakara, tubitin pa kuno ko ilante, esuman pura di bone sudun. Lagi gua domete tando tunggunan nane di bonene domete saladan ne cumanna tunggu di foto maduan. Umua lama pinduan kan lama siman rokote bombo modulan sarang pangamasan ka lama pinto le lama kata tando tunggunan nane di bonene laum pamasi yang sambu de pa agan tiananta belana dente salurara sabuku tangke kanan tangke kiri apa ko rampo tonalo Sabtu siadin tu madok ko malalu latam yamatu keluarga nenek Marlo garua rampo matangkan suru keluarga nenek Tapti Namasi rampo matangkan suru keluarga nenek Mujur Polong rampo matangkan suru Bapak Adi Bodu rampo matangkan suru Bapak Sika Palopo rampo matangkan suru nenek pasang kanan Kalolu rampo mempatu lako nenek Piran lalangan ki alangge sitarulantang nomor 20 napa 25 di Parampo mate ditangkan suruh lana pakitangki inan anak tomate Citaruna rombongan Bapak Silas Sangata rombongan Mama Yuri Sangata rombongan Bapak Sarmi Sangata rombongan Mama Grace Samarinda rombongan Bapak Yordi Sangata rombongan Mama Riki Sangata mentuna to mempatunasang lako Bapak Eron lata magilantang nomor 10 apa sa lako 10 kasira Citaruna rombongan Bapak Sario Kendari mempatu lako nene anda lamenta magilantang nomor 35 Citaruna rombongan Bapak Pita Palopo rombongan Mama Pian Karwaya rombongan Bapak Esra Palopo mentuna to mempatunasang lako nene Reni lamenta magilantang nomor 45 sa lako 40 Karwa Citaruna rombongan nene Gesia Mengkendek mempatu lako tangkian suru rombongan Mama Paul Makassar mempatu lako tangkian suru rombongan Bapak Rian Palopo mempatu lako nenek Reni lamenta magilantang nomor 45 sa 40 Karua. Dari ditolong di Parampo lako mate ditangkan suruh lana pakitangki inan anak tomate. Jadi para moto saling kemikmatan turisme. Iyo, inang susit nama bating, inang atin nama Mario, balang nako allo sarwa ate kalam di kulla si pangapanga.
Dia mate jombong bulan natarang pangamasan ka. Dia mate pamali suandra natandung kalonaran. Tolong kami si mandra dan kami katabe pakapa. Roko babangan katungkunan lako salurara salu kutang bikanan tapike. Tulalen tu torromelai ilante cuman di sandakara. Ilante inandi boleh sudut. Yang tu keluarga Leonardo Tandu Padang Minkebe La Padang Tamate Marsal dan Paleri Makassar La Padang Papaan keluarga Insinyur Yonsi Tandu Panggalu Jawa Makassar Lamin patu lagu papaan anet keluarga yang kedam Jawa Makassar lamin patu lagu papaan anet keluarga almarhum Eno Kumendo Jawa Makassar lamin patu lagu papaan anet keluarga Naka DP Yunus Sibau Jawa Kendari lamin patu lagu papaan anet keluarga Paternus Jome Kendaru lamin pada kepapaan Pastor Herman Panglalu Jome Makassar lamin pada kepapaan Letgola Kaspara Pater Jome Manado lamin pada kepapaan Mama Tato Batu Pina Rumengan Jomeni Tangiran Lamin Patulako Papaane Sia Mama Apirni Jomeni Samarinda Lamin Patulako Papaane Nene Gunturu Paatulungan Tu Manete Sangala Lamin Patulako Papaane Papa Adin Leatung Lamin Patulako Papaane Papa Gunturu Patulungan tumanite sang Allah lamin patulako Papa Ane Siya Nene Resa Patulungan tumanite lamin patulako Papa Ane Mama Agita Jakarta Tibinong lamin patulako Papa Ane Papa Akler Tutumbang tumanite lamin patulako Papa Ane Siya Nene Kisya Salutuhu lamin patulako Papaan Nene Adin Tumbang Datu Lara Pematang Kensuru keluarga almarhumah keluarga almarhum Nene Sarangga Tua Kadini Lara Pematang Kensuru Batine Lembang Boko Tondo Batu larang Pematang Kensuru Siame Aura Tondo Batu larang Pematang Kensuru Siame Aura Tondo Batu lamin patulako Papa Natus keluarga Papa Pani Batu Papan lamin patulako Papa Eron keluarga Mama Akri Batu Papan lamin patulako Papa Eron Akri Sola Sipra Batu Papan lamin patulako Eron Siya Nene Kesia Salutubu lamin patulako Mama Angke Nene Kesia Salutubu lamin patulako Mama Ari Siya Nene Kesia Salutubu larang Pematang Kensuru Siya Nene Kesia Salutubu lamin patulako Papa Anatus Mama Adi Sorong lamin patulako Papa Anatus Lukasa Torasan Batu Papan lamin patulako Papa Eron keluarga Papa Ino Batu Papan lamin patulako Papa Eron Siya Nene Kisya Salutubu lamin patulako Mama Eron Papa Areni Samata lamin patulako Siya Nene Anda Mama Eksal Tampo Mingkende lamin patulako Mama Angke Mama Oki Silangan lamin patulako Mama Angke Papa Alan Nadire Papua lamin patulako Mama Angke Ia metutu salurara salubuku
Latama jo umay ke melapor mi tu PKK lo may dapur umum semua lanjut ke mementerikan. Jadi dipasiap-siap dari kita dari rasa. Tabi kayu kalangan donato. Ondok si malam balayukum nadai nan ale lakalan dolakau di dalam balang kayuang anak ale tabe tingang ayo buku siman sade kanang kairi totom ko limbong to maang away mam atang ali rampote si tulakabam ating tutun sitan de mari iyo ole nene perang ikamam ngati windo tanding talingam akan le ang kilolo ang kumbang yang kitendeng kumari ole mi pokinang loilam alan mi pobokong rilambang anan le malesiti ronene silindo to tumampami male sitirone ne mi silindo to tumampami olelelele nabaranga tam parapakna angkana to diumbalilina to diong padang di pobas sekakanna to diong tondokon nataran kasyam babunga annalulun bulumat wadiong padang di maa kale si pangalolamba si barbarana anggal diumba tolahok lilina padang di pobas sedang mana padang disang Allah domai tundoko lilina rindingi daun ninduko sapan kuah tiumba padang dileatung lau tundoko lilina padang kalin dobulanan tolau padang tundoko todi buangi padang di tumaret makalima nalindo duga sandalindo na tolau lili na padang ato si kampas susuk nara tolau tondo ko si etikina si saladan katonan padang tolau padang adi pobor se adinna tolau bamba madau
Tulau Padang di Menceng. Pakapa angga tu tiumbak Todio Padang di mana tu? Maka lima angga tu tiumbak dia mamai lilina Padang di lu. Dia tunduk natara naka nenek manganna sangka. Tudiong Padang naluluan tung timme sule sawangin tung pamole taring buru kedet ni bara di baturan tu diong lipina Padang batara dulu tundukna saweri gai daenan bae diong Padang di batala bunga didina pada matilu lindur kasan lindur angga tutiumba pada mangka dine uran dugu kadarapa tunna di temme tallu cuy sedikit bagalla apa pada tudio lidina pada mati Sulawesi tudio targi tikuran dan pada mati ujung pandang dio daenan Sumbayari Goa maka lima nangga to tiumba ajo mai Padang mati mambela to dio tundoko to lelen nuran mambela tuman tundok mi randan langit ni mallum to tengah mata puru ma'alopi daw gau ma'akoli daw sa debu Ami rampo ende tondo tutun inde tepang dio kamu to diumba dio mai Padang di sorong dolo Padang di sanada diumba Padang di kendari dolo Padang di Tangerang Nonggo Padang di Samarinda timba Padang di Nabire lihina Padang di Papua to dio tondo negeri Jenderal Buasi untang buku bulan tasaka pada maklum kuma sapi bulan tasak karangan lindur kasan dari bonangga tiumba dio lilina pali subulan maririnna tando to dio ungguna Nusantara Padang di Jakarta tunduk di Betawi mengkara Padang tetang manadon bagian tadi sunna pangaleon na ilan tetaram pagaban na nenek di nenek ilan tetadon lo atakna to dulu di tuma tua ilan te karam pagaban na sian nenek sian karapu kata don lo atakna sian nenek sian daga belan na indekar bulan na lalu sukan daurena lambi sumpu sukana na lekan na bunun na den dolon pagapelilen na digente to musyong ina talon lo pasaronganna turun toang maadaw tekang mana sondo moro beto ma tindo daw tetiku tamben na banua daw men lulusa udah men tak adulu rekyum polo bintang na sanisiundu karasan tangna unnia arotona rinding unnola tosuan nadam panta adaram tahu Uko ang belim po ang ikim makatoran sa kata sige makdan balilian diong balaran amba titiwak pa panganan to din de diong rantean tuyo di borong taluka kumbong tululan na dia tanung inde suman di sandakara na sembe tali kuranni inde inan dibone sudun dineng patikip mo balaran amba ta asala sa kaumbak malarak rantean tumitang tilen na borong ngalatan ay lalendo si pamatwa induk dinde sorongan sepul la si pamabano karuman inde taduan pero inde karo si punno si na bolu si tamura na temay kapu maru babungan pakapa inde kata anta dari mamana pedi otari musi tampung utaran de pala diong rakka si taduan
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 「
berikan kami katare karena ditiro kalako sama tapara kamatami di sawe pangin ditiro bukti kini ditiro bukti kini.
ada apa ang kisulang kali untuk tiba lima pun kabarong pulau sabu kagantian tatin dosa sama dadunta belang na jomay kami tumar raputan kang atin tuma kapunan na tuntun piro ng tindiro pute bunong bulan na karang pangamasan ka ako musuh kita para pahirok ko di pangalisyon ng gara ang sandong kalong umalang dan masusuran na ringit dalam lang menggunakan dari hari itu mungkin nakata mapalang birang makalima nakata mango. Kita mungkin dari kita mana balaran Pak Suruhan sebutan primarangan usun naran tujuh kaduan pilo apa kata inde sorangan ulas beti sorong kairing dibenam di mabit kami. Lagi ada tabat ni mati mabak tengah solat ini maloi nama balak nakwana tatandai taisam kumo kita korroton nanen kinaulang kamanuan kumusu kinakaladin de ite may katang apalambin belan nakikukiri ite may sampara pa atatento batu banta umuay ng atin pun niya nini inang kaanan turan todolong di deme bayaran na nila apatan pakapilalan na kilin iti may to si salamong ate may to si din datang ibilan na kumanaran kumima apa si patulan ama apa si dundu katonan an nasuloy marante may rike salipapan solanasan pagkapa yung kami ito may raputan lang atin tumakapunan na kumuangin na katang palapiran makalima na katang namang lagi ko kita mau pati-pati borong pasti kalau pada mana ada lupa nasulun katong kunan tolo kamarin tinan tasulun laman dolo kana ulang nan penang daw dako kinakunan ka ta tibagi ba banguanta lumukun torong beao den no ba natong tong ko matong pasitaran ti Allah masak ti turun nalang basilan ti kulla amaradin video pinamata kalambanan tarang putang tituloy tingin wang banwanta tudun ta siya sumulo dia ka darulo ta tanan sina sa mayang situ ra pakara pakapun sang ngayo ka pasakin to minara na tibali mo pangaran dan tipuluk ilama kasuloy buay ka tong ka di nila kisuloy ng kaliwo to tibali mo pung kabaron ko law sabu pagan tiyan ta sinarun na lakoyan tulad kaning padaro ka tong konanta iya tu Ramona Masa dan Periri Jomi Makassar Mempan lo kepapaan anet Romana keluarga yang senyuruh yuan isi Tandung Panggalo keluarga yang senyuruh yuan isi Tandung Panggalo Jomi Makassar Mempan lo kepapaan anet Romana keluarga yang kedang Jomi Makassar Mempan dalam kepapaan Romana keluarga almarhum Enok Kumendo keluarga almarhum Enok Kumendo Jomi Makassar Mempan dalam kepapaan Romana keluarga AKBP Yunus Sibau keluarga AKBP Yunus Sibau Jomi Kendari Mempan dalam kepapaan Romana keluarga Paternus Jomi Kendari Mempan dalam kepapaan Romana Pastor Herman Panggalo Jomi Makassar Mempan dalam kepapaan Romana Letkol Kaspar Pater Jomi Manado Mempan dalam kepapaan Romana Mama Tato Batu Pina Rumingan Jomi Tangerang Mempan dalam kepapaan Romana siya Mama Perni Jomi Samarinda Mempan dalam kepapaan Romana siya Nene Gutur Lomay Patoloman Tumanete Mempan dalam kepapaan Romana siya Papa Alim Latung Mempan dalam kepapaan
Kutur, patulungan, tumanete, nen patulago papa anet, romona, nene resa, patulungan tumanete, nen patulago papa anet, romona, mama kita, jawai, tidinong, Jakarta, nen patulago papa anet, romona, papa akler, Lomene tumbama, tumanete, nempatu, lagu papa anet, romana, sia, nene kesia, jomame satu, nempatu, lagu papa anet, mentuna nempatuna lagu papa anet, lagu bedaru katong bulan nakin di masari alam atong puma kambunusan dalam keluarga, alam letter A, sitaru lanta, nomor kedua, selako sama puluh tahun. Si Taruna Romana keluarga Papa Pani Jomei berpapan keluarga Papa Pani Jomei berpapan Nempatu lagu Papa Edon Romana keluarga Mama Akri Jomei berpapan Nempatu lagu Papa Edon Romana Lukas Turasan Jomei berpapan Mempatu lagu Papa Aero Romana keluarga Papa Ino Jomai batu Papa Mempatu lagu Papa Aero Romana sia nene Kesia Jomai satu tubuh Mempatu lagu Papa Aero Romana Akri Sola Sibra Jomai batu Papa Mempatu lagu Aero Mentuna atau mempatuna lagu Papa Ero lagu Ero dapat tahu ketumbuhan negeri mas kalian nonton kampunan sana dalam alam letter I sitaru bulan tahun 68 selko sama pulau kasera si Taruna Romana Mama Axel Lomi tampo menggelit mama Eksa Lomi tampo menggelit nempatu lagu mama nanti Romana mama Oki silanan nempatu lagu mama nanti Romana Papa Alan Nabire Papua nempatu lagu mama nanti Romana Senene Kesia satu nempatu lagu mama nanti mentuna atau mempatuna Mama ke dalam pasar ketumpulan nak ke masalah dalam pemakam bulasan dalam leher. Ha, sitaru latar 20 sampai 20 tahun. Sitaruna. Romana keluarga almarhum Nesarana, jomne jokani. Rambu tete dalam pulamanan buku tengah sedih dengan mak tete tangkian suruh. Dapat taruh ketumpulan ke masalah dalam pemakam bulasan dalam alam turun keparing ni alam letter B. Romana bati lembang boko tolong batu. Rambu putih dirang pulamanan buku tengah sedih dengan tete tangkian suruh. Dapat taruh ketumpulan lagi di masalah atau pemakam bulasan dalam alam turun B balik boko. Alam letter C. Romana nene aura. Tolong batu. Rambu putih dalam pulamanan buku tang sepeda mak tete tangkian suruh dapat taruh ketumpulan kini masalah atau pemakam bulasan dalam letter C. Alam turun ambil balik boko. Romana nene Kesia satu. Rambu putih dalam pulamanan buku tengah sepeda mak tete tangkian suruh. Dapat taruh ketumpulan kini pada tomate. Sitaru inun turuan pada long ki ton tangani tangkian suruh sola jomai anak tomate. Romana nene adin tumbal datu. Rambu putih dalam pulamanan buku tengah sepeda mak tete tangkian suruh. Dapat taruh ketumpulan kini ke bana tomate sitaru lantang
tulana padulong ikut tangan di tampian suruh sola jomai anak jomai si taruna robana si nenek kesia selalu tubuh mempat lo ke mama arei nenek kesia selalu tubuh mempat lo ke mama arei apa taruh ke tuhan kita melantang nomor 2 serbo nomor 5 robana bapak reni juga sangat mempat lo ke nenek anda apa taruh ke tuhan kita melantang nomor 35 kalau pulau 6 robana keluarga Leonardo Taluparan keluarga Leonardo Taluparan domain kene nepatu lako anak mate lalu taruh katong koran kiti naskale lang tong koma pembunuhan dalam letter X alam turun koma pareta si taruna roman asya nenek orang tu batu mempatu ke bapak natus bapak taruh katong koran kiti naskale lang tong koma pembunuhan dalam turun lagi loko si taruh lang tangan rok dalam 50 itu selaku patang turun napa roman keluarga Kompani Depok mempatu ke bapak natus roman keluarga Nesidang Boko mempatu ke bapak natus roman Lomo Boko mempatu ke bapak natus roman keluarga Nesika Boko mempatu ke bapak natus roman Asia nenek Kesia selalu tubuh mempatu ke bapak natus roman mama Adi Jomesoro mempatu ke bapak natus mentu atau mempatu ke bapak natus apa taruh katong kenang kini mas sari atau pemakam rumah dalam keluarga alam letter J si taruh lah nomor 30 itu saya ko patang pulau napa iko bay masih masa kemudian juga matang ngaduan tanya Pak gantian makarayanta apa gua makam bapi manindinya tengka kalau orang dan dikuduk manin Pak manindinya lihat semalang darat tongkat di laki Pak apa yang Pak gantian anta kelam kami si tengka sebelum bulian nagi gua tang kamera punna kada tang kamera kapuyan na bicara bilang nako na totalitari balumpa te kampara paki bago perarang batekon besang kalam ki bola papen taruh kaki ngaundong orang aduka injaran dan dipuduki di darat tongka di laki kumua suruh orang dan dipuduki salaga raka tongka darat di laki angki pampang sama dia. Iya nama masih alhamdulillah utama paling utama bu paling pati nunggu utama pilih ipat pemerintah apabila ada bahasa dorara satu tangki kanan tangki kiri tu maras mamuno laluian tu tonapatu tu dalam ngati ipat masih yang sambu rokote bamba orang mengaji ngote pesulunan katakoran yang betul rombongan atau Bapak John Boko empatu lagu nenek diri Bapak Prinsen Wamena mempatu lagu Mama Agri Bapak Marni Buntau mempatu lagu Mama Agri Nenek Rita Boko mempatu lagu nenek diri Nenek Aldo Boko mempatu lagu nenek diri mentuna to lantang mentuna to ado kumulan lantang nomor 50 saya 56 si Taruna rombongannya pengobar di Karuaya rombongannya Bapak Ali ini Puncak Jaya rombongannya Mama Ali di Puncak Jaya rombongannya Nenek Yananta Matu Pengagu kami Tabunan rombongannya Nenek Reda Mama Asjan kami Tabunan Mama Depri kami Tabunan mentuna to menpatnasan lakonan Aron nama rasa madok lantang memorokan lumpuran bisa selakatan lumpuran 2 si Taruna rombongan Nenek Kiki kami Tabunan
rombongan na Bung Agung dari Tambunan, rombongan na Bung Gilbert dari Sarongkila, rombongan na Bung Nobel di Karoya, rombongan na Pemuda Batu Papan dari Tambunan, mentuna to menpatunasa na ko Bung Aron, na marasa mengadok kelan lantang nomor 30 bisa saya kota 32. Si Taruna rombongan na Papa Akui yang Bintuni, Rampu Mempatu na Bung Aron na marasa mengadok kelan lantang nomor 30 bisa saya kota 32. Si Taruna rombongan na Papa Aurel yang Kupang, rombongan na Papa Iki yang Kupang, rombongan na Randi Sola Adina yang Mangkasa, rombongan na Papa Pendi yang Salu Jambu, rombongan na Nenek Marce yang Salu Jambu, rombongan na Nenek Ela Lomi Boko, rombongan na Nenek Rizki Lomi Boko, rombongan na Mama Arce Lomi Boko, rombongan na Mama Ela Lomi Leko, rombongan na Papa Iner Ringe Balik, rombongan na Arsya Lomi Panglion, rombongan na Bernardus Lomi Kupang, mentuna to menpatunasa lalu Bapak Nadus nomor menasa memarong kulalantang nomor 30 pintu selako nomor 40 napa. Si Taruna rombongan na Selfie Lumayawa Gading, rombongan na Nenek Lumayawa Gading, rombongan na Keluarga Pak Peli Yomi Pak Teko, rombongan na Pak Putri di Tumanggatu, rombongan na Pak Ika Yomi Tolemo, rombongan na Mirna Yomi Salu Jambu, rombongan na Edi Yomi Salu Jambu, rombongan na Bung Dani Lomi Leko, rombongan na Sumbu Sola Adina Lomi Boko, rombongan na Pak Prian Lomi Palu, rombongan na Pak Ika Inde Bali, rombongan na Bung Pedi Lomi Boko, rombongan na Pak Dino Lomi Kupang, rombongan na Silda Lomi Kupang, rombongan na Sera Lomi Kupang, rombongan na Mama Yulu Lomi Kupang, rombongan na Indo Ika Lomi Boko, bentuk atau menpatunasa lagu Bapak Natus, nama rasa mewarok kelanginan nomor 30 pintu seleko nomor 40 apa? Iya susino baga tiang taki mga siyang sampuro kote mambataran maten bersama sama dadun kaki pamampuan brok kote besurunan atau konan. Apa tama mambui iman ini nasa aburan dan dipuduki nataman da mo ki korin ni Yesus natamin tin mo ki popular bubang baben alon ni adi ditun do mamaylo atau masabisan ke alon pinde. Kreto kan pada kapayuhan atau parang de karwa. Apalagi tua belang apa nanti apa dari di pada negara kita bola bapen tarabanti laman ini kada tiba ini yang ulil yang tiling ko apa misalkan lagi kuat tapi yang nerok kemarin dari kata apa dia imam nabi binatang dia watan dakoni binatang 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 menggaraga tak kundun batu tak tentang perpatan dewa dia tonton to batang ta anna tuwa rasul dawayun kata apa bilang na tumbuh mutu pas kalian na kata mau kurat tak baru nasolan sang taburong ko yang ga mengenai. Si Taruna ko acara tu hari paling kalante alamak pentanun lante Allah mak pentanun gani nak pinasara wala di sorong lako sona nanti ni anak kamu sokok lako taruhan baparin ni taruhan nanti. Jadi bini pokoknya perkara ya tinong lelen kung masih ang sakali namanya tong ada pun jamin na dire yung tato ka pungaro na harus mengawalan na pungaro Nama kurun kama
Pangalicuan rak na tandong kalungaran na po kita mga tutungkon maundangan na labas sa lodara sa lukuku tangkikaran tangkikairi podium ba padang di kalimbuang idadili na padang di tumbang ada tu iya betul cian nenek na ina mempat sudah ko mama areni na marasang muna orang lantang nomor 45 saya laku 40 karua kata orang tadi mga maulong di rantai maaw tang Quezon. Tomo, Andre pemilik. Iya, tadi dia untuk seksi nampak sedara. Yang beres nanti ke masyarakat nanti siapa tamu-tamu ko laku main laku. Oh pemirsa, sabar kemudian. Oh, ini adalah pemirsa.